Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. There is a scripture ka New Testament. I think vanhu vo tala va rhandza ku xi khota va xi tirhisa ngopfu ka swa byala ku xidyoho a hi leswi swi nghenisaku hi nomo, but what God checks is what's in your heart. So it's not about abadihoji va Kreste valavo xidyoho hi ku dya abadihoji xidyoho xi le ku dya swakudya. Hey, le ya khasongo leyi nyana yi lava vutlhari. That's why xikwembu kun'wana xi ku vana va mina va fa hi ku pfumala vutivi. Tinguluve letiya ti vuye ti tsutsuma ti ya nghena alwandle ku na yini ku na mati ti fika ti fela laha ndzeni ka mati. Swi vula ku madimoni ma herile kwini a matini. Swi komba ku hi fanele hi nga nwi mati. Swi vula ku vanhu lava vo va dyondza va fa va nga nwi mati va fika va hi veka kahle va ku lexi i dyaka xi nga ku hlatisi dyana. Swi vula ku lexi nga ku hlatiseki wa xi dya i khasongo i beef xa dyiwa. Kasongo. Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo. Hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi. Episode 2 hi vuye nakambe a ximoyeni ni khome Gaza Bosha. Of course a hi fambi hi riyexe hi na vayeni va hina laha. Mijilini, hayi Gaza Bosha. Prophet Gaza Bosha. Oh, okay. Okay, I'm sorry about that. Ni khome prophetess Mikateko. Yeah. Mi ta twa ku vava hi kwala hi tise swi swa proper hi karhi hi famba na vayeni va hina. Gaza Bosha i nga hi ndlela introduction miss. Mina ndzi lava va ti introduce hi Bosha. Okay. Okay, I am Jani. Okay, so mina vito I Hama. So I don't have a title that I'm using ka swa kereke. So antivitani bishop, antivitani pastor. So people they know me as Sehama. Sehama. Okay. Okay. Sehama. Lava va ti hama maswa ku khale. Apostle Stone. Okay, Apostle Story. Mi tlangisanyana rito nta mitu. Mangi na Apostle Stone. Okay. Hi ku onisiwa ni ponisiwile masikunyana. So then ni le hansi ka mfundisi Okay. na mutswari marito man'wana. Okay. Mutswari wa mina i SB Ngoveni ka Ndindana aka kereke ya Voice of God. Voice of God. Yes, Voice of God. All right. Loko mo fika ka Ndindana mo ku mi lava ka kereke ya Voice of God kumbe mi fika mo ku ni lava mfundhisi wa ka Ndindana va kona vafundhisi ka Ndindana mara swi nga endleka loko mi fika mo ku mfundhisi wa ka Ndindana va mi hlayela ni sure va ta rhanga hi vo va mi hlayela. So ka this episode hi le ximoyeni lexi mfanele ku mi xi twisisa hi vulavula ngopfu hi tele ximoyeni, not about vanhu lava nga ta laha. And a swi vuli ku ri hina hi believe ka vanhu lavawani ne. Exactly. Yes, because siku rin'wana mi ta vo ri na tinganga se mi ku vanhu lava confused siku rin'wana va khawula la ita le ximoyeni. Se swi katsa swilo hinkwaswo, but mina ndzi lava ku ni rhanga ni tiva ku hinkwenu mi ri vambirhi ne n'wina mi yimi kwihi mayelana na doctrine. Ku doctrine na n'wina hi yini ta rhanga hi n'wina. Doctrine na n'wina yi yimi kwihi ka ku le n'wina lava vo believe ka mati ti-anointing oil or kanjhani. Then hi ta kota ku swi tiva ku na loko ni tisela question ni tisa mi yimi ka side rihi. All right. Okay, mina I would say ku doctrine leni believe la ka yona, it's everything that is in the Bible from Genesis to Revelation. So if ever baby Bible the use of anointing oil and it's evidential from the Bible, na pfumela ka sweswo anything lexi nga tsariwa Bibeleni hi pfumela ka swilo hinkwaswo leswi nga le ka Genesis ku fika ka Revelation la ginako hi rito amen. So ni pfumela hinkwaswo leswi nga le Bibeleni. So doctrine I mean it's everything that is on the Bible. So ani select ku I believe ka swa grace, I believe ka faith. No, I believe for everything lexi xi tsariwa Bibeleni. So You also believe in laws. sense of emotion and everything, because if ever maybe I say I don't believe in such, which means
I won't swin'wana ta ku swa holiness swin'wana ta dyoha then ni nga vi na mhaka na ku va munhu a va holy because if ever maybe I can ask you ku hi swihi swihlawulekisi leswi swi endlaka ku hina va hi categorize as vakreste i ku va hi hambani na vanhu va misava hi mahanyelo ku va hi kha hi hanya hi ku va ku letelo hi rito ra Xikwembu so ni belivhela hinkwaswo swa holiness grace everything faith. Mfundhisi ya swiyimise sweswo va swi vekisa ku swona nandzu wa hosi la na mina ni nga yi vekisa swo ku ri ni believer ka hinkwaswo leswi swi nga ematsalweni and mi ta tsundzuka ku ri ematsalweni lexi a xi va xi karhi xi va kona laha matsalweni a ku va ku ri na reason yo karhi and then ni nga ku a ni believe aka ku munhu a tirhisa switirhisiwa and then un'wana a ya ku swi vula ku ri a nga believe ka timhakeni ta ku Yesu i horise n'wansati hikuva a teka rindzhobe a n'wi tota matihlweni kumbe i teke ndzhobe a tota van'wana matihlo loko va tota matihlo a ku famba ni kwini mi ya hlamba va yi vona ku yimise kwini and a ku ri na reason yo karhi hi nkarhi wolowo leyi a yi endla ku Yesu a teka ndzhobe a n'wi tota matihlo kumbe a tshutela mara a hansi a teka ndzhobe luwa a n'wi tota matihlo. Ngihlamulekini within. Mihlamulekini bese. Yime kwini. Oh, all right. Hinkwenu hina hi nga kwalawa hi la ku tiva kahle ku deep aximoyeni ku na swilo swa ntiyiso kumbe ku tele swa mavunwa na because leswi nga humelelaka aka timhaka ta Xikwembu ka nkarhi wa sweswi swa hlamarisa swinene. Ni ta ya ka n'wina mfundhisi Sithole kombela ku mi vutisa question leyi. N'wina mi titwa njhani loko mi vona van'wanyana va valandzeleri va Xikwembu more special ka hina va nghena kereke ya ximoya va karhi va tirhisa switirhisiwa like munyu chukele mati or xiwachi mara va nghena kereke ya ximoya ku fana na hina mi nga yi hlamula njhani leyo? I xivutiso xa kahle xo saseka i ntwa leyi ya xiwachi xi xa njhani ni ta mi byela siku rin'wana. mi ta ni hlamusela siku rin'wana loko hi ta ka timhaka ta swa vukhongeri ku ya hi ntiyiso leswi mina leswi twisisaka hi swona since bibele yi ku swa moya swi avanyisiwa hi moya ku na vanhu vo tala va ri i nga avanyisi hi mhaka Yesu i nga avanyisi ku na vona i nga avanyisiwi mara nandzu wa hosi lava va na right ya kumbe va na avanyisa hi ku hi bibele bibele yi ri avanyisana ni ku ri n'wina leswaku ri mi ta kota ku vona la endla ku biha endzeni ka kereke so mina ni fika ni hlali ya ku i nga avanyisi ivi ku va leyi ni titshegaka hi yona so okay loko ya ka switirhisiwa na bekanyana hi mhaka ku a ni swi tivi hi mhaka ku mi kuma ku ri munhu wo karhi i tirhisa mati yi va layini liya ku tirhisiwa mati ku vanhu va fanekele nkarhi wun'wana va xaviseriwa mati kumbe swo karhi hi ndlela yo fanele a va na believe ya ku munhu wa wona hi ndlela leyi yes Yesu i tshame a swi endla a teka ndzhobe a teka mara a chela hansi a teka ndzhobe a tota munhu a famba kwini i ya hlamba loko ni hlaya bibele kun'wani laha Yesu a nga tshama a repeat-a nchumu walowo kumbe revelation ya leyi yi vuya futhi ka yena a tlhela a phinda futhi a teka mara a chela hansi a tota munhu a ni zangi ni nga ha hlangana na swona tori ke ni hlaya laha Yesu a kha a tirha kona and then ya fika ni vona onge ya fika yi va wrong loko mi kuma ku mina ni fika ni endle swo ku encenyeta and then se ni swi tirhisa why leswi vula ku ri a na ha yi hi ku ya hi ku ni kuma revelation yo karhi hi nkarhi wolowo ni ya hi ku mina ni vone ku ndliwa swo karhi na mina ku a ni ta famba hi leyeni yaliya se yi va yi nga tshamisekangi hi ndlela yo fana na yona leyo and then swi va swi karhi swi tisa swin'wana aka ntirho wa Xikwembu mina hi ku ya hi mina believe leyi ni vonaka onge yi nga pfuna na ku va vanhu va famba hi ndlela leyi Xikwembu xi hi lavaka i ku va hi hlaya rito ra Xikwembu and then hi famba hi ndlela leyi Xikwembu xi n'wi hi famba hi yona. Do you have something? Okay, so maybe to add ni kombe ku add hi ku tirhisa example ku sifana sweswiwani ka ku ni ta kombisa ku mina ni fila njhani so ku ongo maybe un'we la ka crew a endla swilo leswi endla ku minkarhi hinkwayo vanhu va tshama va kha va sanda ku xangani gang this because of that one particular person loko a nga endli ku swa kahle and then that is how we feel na hina loko hi vona vanhu lava va misrepresentaku gospel a handle ku hi kuma those judgment nga ku hinkwenu se heta hi categorize nga ku hi vanhu vo famba hi line liya so that is how we feel loko vanhu va kha va endla swilo swi nga hi ku swi va swi ri in line with the word of God. Okay,
so i timhaka ta ku se ni vula ku if vanhu lava va continue va kha va tirhisa method wun'we mi vona swi ri wrong ne ni nga tivi ku yena i va a ri na revelation ya njhani mara ku na leswi ya vongo i copy and paste loko no fika siku rin'wana ni fika nkarhi wun'wani ma vona loko i kha i tirha ntirho wa Xikwembu ku na ku mi kuma ku ri loko ni fika ni khongelela munhu Xikwembu xi fika xi vulavula na molo kwetsi mo fika vulavula na mina hi ku ya hi ku munhu waloye i le ku tweni ka ku munhu a ni byela ku i twa nhloko and then loko a ni byela ku ri i twa nhloko ivi mina ni fika ni n'wi khoma nhloko nkarhi wun'wani molo kwetsi mo ni byela kwini u ni byela ku hayi no i nga n'wi khomi nhloko problem yi le ku nkarhi wun'wani ni n'wi khoma a tlhelo ka voko so ku na mhaka liya ya ku hi tirhisa leswi va ngo i ku encenyeta ku ni vone mani a kha a swi endla hi la swi fika ku swi va wrong kona loko hi fika ka timhaka ta ku hi fanekele hi encenyeta kasi loko ho la ku ya hi kumbe ni nga ku encenyeta ku right loko hi encenyeta hi ka hi swi kuma ku ni ka moyo loko mara loko hi encenyeta hi mhaka ta ku ni vone Gaza boxa a kha andla yini a kha a swi ndlisa leswi na mina swi nga ndla ku nkarhi wun'wani va ni teka ku fana na Gaza boxa kahle ka timhaka ta gospel a hi ku tekiwa ku fana na mani i ku tekiwa ni ri mukreste hi yona mhaka leyi a hi fanele hi focus ka yona as vakreste maybe xin'wana lexi ni nga xi engetelaka ka leyiwani ku abibeleni ku vi na nkarhi lowu vana va Israyele va nga dya manani loko va ri mananga and then for the second time loko va nyikiwa mana futhi va sungula ku gungula ku ri no ku dya mana ntsena every time then Xikwembu then xi va nyiketa nyama so meaning ku even vanhu hi voxe maybe ko va kwala South Africa ko va vanhu va tshama kha va dya tinyoka va testa ku fana ti-chocolate but Xikwembu a xi tirhisi method waya ku ze ku va doctrine yo mati ku things have to change so loko ku ri ku va koti ku va gungula even there in the Bible they wanted something different so that va swi vo ku matimba ma Xikwembu because swilo leswi swa ku pfuleka ka mati ra lwati ro tshuka swi nga ha va dzinganisa they wanted something new so I believe ku there are a lot of miracles and things that we can still perform leswi swi nga ze ku swi voniwa hi matihlo na ku vala ti-revelation leti swi nga ti tshama ku titwa hi tindleve ta vanhu so loko wo hi teka ti-revelation leti ti nga chumayeliwa hi vafundhisi van'wana hi ti vuyisaka nkarhi wa sweswi I don't think it will be relevant and Xikwembu xi expire ka ku people have to keep on seeking new things to bring to the people of God. Swi ni tisa na laha ku na nyama ya nguluve hina hi vazalwana right nyama ya nguluve a ni madimoni lama a ma hoxiwe ka nyama ya nguluve ka xitori lexiya loko mi xi twisisa ma swi tiva hi kumbe vafundhisi hi lava ma nga rhumeriwa matini ma yafa hinkwawo sweswi as vazalwana mina dya nyama ya nguluve because I believe ku ri nyama ya nguluve la madimoni a ma ri ka letiya ti nga fa so miri yini ka lava va dyaku nyama ya nguluve va kha va ri vakereki hikuva ha continue na that thing ya ku nyama ya nguluve a yi dyiwi hi mhaka ku yi na matiko lava nga dyiku hi mhaka sweswo n'wina miri yini tanihi vazalwana we continue with that revelation ya ku tinguluve ti na madimoni kumbe njhani no okay maybe ku hlamula leyo ne there is a scripture ka New Testament I think vanhu vo tala va rhandza ku xi khota va xi tirhisa ngopfu ka swa byala ku xidyoho a hi leswi swi nghenisaku hi nomo but what God checks is what's in your heart so it's not about abadyoji vakreste valavo xidyoho hi ku dya abadyoji xidyoho xi le ku dya swakudya nakona kwala ka very mani va n'wi thye vito rin'wana yena lowa honci se ku na vito ra hayi ra vanhu kwalawa twa loko va komba honci ku na vito rin'wana va ri khuzaka kasongo so leya kasongo leyi nyana yi lava vutlhari that's why Xikwembu kun'wana xi ku vana va mina va fa hi ku pfumala vutivi ku na problem liya ya ku va ri a hi vangani va ngo hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo va vita vhese leyi vanhu vo tala va tala ku yi tirhisa njhani va ta ku yi tirhisa lomu va ra ta criticize vakreste
iva ku bibele ra vangani vo ngo hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo ivi hala kun'wana hala ku heteni mhaka ku ri yi fika yi va phendula a va fiki leyi va hela kwala ka la yi ngo hosi va nga ta vona ku fuma ka matilo mara loko yi fika leyi rini kambe lava endlaka ku rhandza ka Xikwembu va yi tisa ku yindze kwini leswi vula ku ri ni nga va kona kerekeni ni kha ni ku hosi mara ni nga endli ku rhandza ka Xikwembu leswi vula ku lava va nga voni fuma matilo hi voho lava va ngo hosi mara ku rhandza ka Xikwembu va kha va nga endli se lava va ngo hosi va kha va vona va kha va endla ku rhandza ka Xikwembu swi vula ku yini ku fuma ka matilo va ta ku kuma hi ku tilo ri kona se hi ta kwala ka Khasongo xisa lexiya xa pfumela honci Kasongo. honci yi kahle se okay ivi hi ta ka lava va ngo vona honci Yesu i fike a hlongola madimoni ende ni ve na problem nyana mara ni ta kombela ku ri ni dzikanyana mara ni nga vi ngopfu laha ka timhaka ta honci laha ka timhaka ta honci ku na vudomu nyana ni nga byeka ni byi vona mina vanhu lava vo ngo voho a va dyi honci a va fikangi va yi hlava yi heta vhese liya loko a vo lo yi hlava yi heta ku na swin'wana a va fanele va nga swi tirhisi ende va swi tirhisa loko Yesu a ta va a hlongole madimoni ya huma aka mudimoni wa Gadara Yesu a la ta ma yisa kwini a ri weni ma ku nga yi yisi kwala ho kombela hi yisi ka tinguluve loko Yesu a ma yisa ka tinguluve letiya ti vuye ti tsutsuma ti ya nghena a lwandle ku na yini ku na mati ti fike ti fela laha ndzeni ka mati leswi vula ku madimoni ma herile kwini a matini Swi komba ku hi fanele hi nga nwi mati. swi vula ku vanhu lava vo va dyonci a fa va nga nwi mati se ma yi vo ku yimise kwini se a va yi hlayi va yi heta va fika na vamakumu hi ku lwandle na sweswi ra ha ri kona hi ku lwandle leswi swi ra ha ri ko mati na sweswi ma ha ri kona loko ku ri ku hi na xikhomela xa madimoni Ene va vuya na swigubu swi cheriwe mati ya le lwandle. exactly ende va ku ri swi tlhe swi nyika vanhu tilaki swi mbota ku leswi vula ku madimoni ma na laki hi ku ya hi leswi va swi vurisaka swovo se a hi vekeni kahle ende bibele Yesu fika a vula loko a vulavula kun'wana a ku na nchumu lexi nghenaka ndzeni ka munhu xi nga ta fika xi ku thyakisa mara marito lama mina ma vulavulaka hi woho ma nga ni thyakisaka leswi humaka ndzeni ka mina va vitani ivi kun'wana va fika va hi veka kahle va ku lexi i dyaka xi nga ku hlatisi dyana leswi loko lexi nga ku hlatiseki wa xi dya i Khasongo i bifi xa dyiwa Kasongo. ku na mhaka ya vukhumbi mhaka ya vukhumbi tithe mi kwihi ka timhaka ta tithe because ku na machumeni lama mo humesa vukhumbi ku ri swindzingiri swa misava swi nga dyiwi blessings or something hi ku ya hi mina I feel like if he teka ndlela it's like we are bribing God and there is no way you can bribe God ku ri xi hi endlela swilo Xikwembu ne so mara tikerekeni to hambanahambana ne va busy hi vulavula hi tithe loko u nga humesi tithe swi nge fambi kahle swa wena van'wani vafundhisi loko u nga humesi tithe va cheka na tibuku a va ti na loko mo va na ti-problem maybe they'll just send someone maybe a junior pastor something like that but loko mina more than 15 years mi ri kerekeni ya vona mi kha mi tlina mi ta swilo hinkwayo mara just because tithe mi humesi a va nga ti so mi vona njhani mhaka ya tithe mina hi ku ya hi mina bibele loko yi swi veka yi ri humesani swa vukhume leswaku ri andlwini ya Xikwembu ku ta va na swakudya loko ni vona ongeti a swi dingeki swakudya andlwini ya Xikwembu a ku na xidingo xa ku tithe yi humesiwa hi mhaka ku ri main reason ya ku humesiwa vukhume i ku andlwini ya Xikwembu ku fanekele ku va na swakudya se leswiya swa ku munhu a ta tlilina kereke a tlilina switulu swi basa a endla everything hi ku a nga humesi tithe a ni n'wi teki serious ni nga yi hlamula hi ndlela ya ku hi sweswiya swa ku hi le ku fambeni hinkwenu mara hi nga yi ndhawini phela loko munhu luya a karhi a ta ndlwini ya Xikwembu i na believe ya ku loko ni kha mina ni ya ndlwini ya Xikwembu ni fika ni tlilina Xikwembu xi ta ni endlela swo karhi kumbe i le ku tshuneleleni na Xikwembu in deep hi marito yan'wana ende mi ta tsundzuka bibele yi ri Xikwembu xi ri leswi n'wina mi swi langusaka a ni langusi swona mi ni langusa mbilu se swi nga endleka munhu hi mbilu ya yena a va na ku hi ku ni hava mali Okay.
mo ni ya endla yini ni ya teka decoration a kerekeni ni ya yi hlantswa ni khumba mbili ya xikwembu mi nga rivali phela xikwembu xi te ni ringeni ha kona mi vona ku ri mafasitere ya tilo a ni nga pfuli na van'wani va ringa xikwembu hi ku hlantswa van'wani va ringa xikwembu hi ku rhungela vanhu swilo ku na un'wana a nga tshama a fa a bibeleni ve va a fasta vanhu va n'wi khongelela swinene a za a pfuka mhaka ndla yini a ni nyikelela swisiwana. Okay, ni kombela ku vutisa n'wina leyi question Ana ta ka ngeta timhaka ta swin'wana- vukhume ana ta kombe okay ana ta ngeta hi swin'wana ka tithe but loko ku xa n'wi xivutiso is directed to vukhume na yona vukhume I think it's fine ta vhele swi angarhela. ku na van'wani vafundhisi va ri vukhume i bya vona right loko hi nyika vukhume hi ri bya vafundhisi a bibeleni ku tsariwe ku ri i swa vukhume i mali ya swisiwana na vaferiwa tinoni, yeah. which is tinoni and most of the time hi vona vapastor loko ku nyikiwa vukhume ti-envelope letiya ti tekiwa ti nyikiwa vafundhisi va yi teka mali liya va nyika swisiwana na kumbe va tirhisela vona na. Okay, so maybe just to start, I think there are a lot of errors that are happening and people must enter the doctrine now. Just to start with, I would say tithe abibeleni, it appears 3 times. Okay. And the New Testament you melela kangwe. And loko Yesu atati no value tithe kangwe. Loko mo check New Testament hinkwayo, it only address tithe once. So for someone leyi nga ku bibele hinkwayo like leyi nga na chapter ta 66 which tithe is only address 2% abibeleni, then you make it your doctrine, then I think it is wrong xo sungula. Okay. Then chapter 2, tithe it is being used wrongfully ka ministry to tala because tithe in the olden times it was meant for vanhu lava va va loveriweni like you said, not for the actual pastors. Tithe a nga ri ya vafundhisi. So mfundhisi un'wana na un'wanyana loyi a dyaku vukhume if ever maybe a ta ku xidyoho a ta ku ve le ku dyoheni swinene ku va va dya vukhume byi kha byi nga yi ka vana lava va nga na ku ri na vatswari byi nga kha byi nga yi ka vavasati lava va nga loveriwa. So tithe it is meant for those people. So na that verse loko yi ku tisani vukhume ka mina ku ri yindlu ya mi nga pfumela a yi va yi kha yi vulavula yini hi tinoni, not the actual pastor because this one scripture lexiwani xi le ka Malachi, so it was in the Old Testament. So ka Old Testament how pastors were fed a ku ri ku once vanhu a va ta hlangana and then va priest vo Eli, people they would bring sacrifices there va yisa swi swa vona kwalaya, and then those things hi leswi a va ta hanyisa hi swona a va nga ta hanyisi hi vukhume a va ta hanyisa hi swilo leswi vanhu va ti nyikerini. Loko mo langusa ka New Testament yi swi hlamuseta kahle loko mo hlaya Acts chapter 5 kwa xitori xa Ananiya na Safira yi ri vanhu a va tisa swilo mahlweni ka vaapostoli hi ku ya hi matimba ya vona. So it is no longer about 5%, it is no longer about 10, but it's about your capacity, ability yangu ku n'wi mi kota ku fikelela ku nyika mali muni. Mina as a pastor a ni nge tsaki ku munhu a nikela vukhume ne even then a lomba mali ya ntirhweni hi mhaka ku a faneke a endla leswin'wanyana then tithe leyi yin'we endla ku a tikeriwa, then it becomes a yoke ka munhu wo waloye. So swa kahle sweswiwani i ku va vanhu va nyikela hi ku ya yini hi matimba ya vona. So Ananiya na Safira if I can quote ne a va yisi half mara bona they were presenting as though they gave 100%. Mara loko xikwembu xi cared about that 10%, why va dlaye va lovini ku ri ku va yisi 50%. So it's not about 10 or 5, it's about ka ku va vanhu ku u kota ku fikelela ku nyika how much. Swi nga ri hi mali ntsena na hi ku mavoko and everything, because kerekeni is not about ku va vanhu va nyikela mali. It's not about money. Ministry is broad. All those swo tala swi need mali, but swi tele swilo leswi va kusuka swi endla kereke swi nga need ku mali. Mirini mina ni fana ku ni nyika vukhume ne mirini mina ni kota ku nyika vukhume mina hi ku tisa ka mina ni vula according to how I understand ka bibele yi ku nyikela loko ku ri ku I endle swo tala like ka leswi I nga swi let's say I earn more that time, which means mina hi ku ni bonasa kan'we lembeni am I allowed ku ri ni humesa tithe hi siku leri le n'hweti leyi ni bonasaku hi yona ntsena hi ku ni nga endla extra money. A ni ku ne le bibeleni ni kona ku loko I endle swa ku tala swi tisi swin'wana andlwini ya hosi. So mina I only made ni endla maybe extra hi kan'we lembeni. So is it okay ku ni tisa leswa swa extra ntsena kan'we lembeni mi nga swi pfumelela n'wina tanihi mukereki wa kereke ya n'wina na?
Yeah. u ni swi tisa hi ndlela leyo Mavoko, ani swisa ximoya ni, it's very spiritual. So there is something that we call a covenant. So a covenant does not start with you and the pastor. It starts with you and God. Amen. So loko n'wi mo vona twanano wa n'wina Xikwembu ku loko ni bona so this is what I'm going to do. And loko ni tsa so Xikwembu, xikhongelo xa mina eku ku endleka swa so. It starts with you and God. So hina kerekeni we receive sweswi vanhu va koti ku nyikela swona. Hayi ku hi vana ku swi endla ngopfu xitokofela leswi swi bohiwa ku hi lava ti 500 rand hi lava ti 200 rand. So it should be flexible ka ku hi ku vanhu va kota ku fikelela ku va endla ku kota ku fika kwihi. yeah So loko ku ri ku n'wina loko mi bonasa at the end of the year hi laha mi kota ku ri mi nga tisa swo karhi kerekeni, it's fine. Kerekeni veke yi tlherisi mali. So as long as you have that covenant n'wina na Xikwembu, it's okay. okay Okay, ni khumbamisa n'wana wa ku i Eli laya Presta Eli ne okay mangomisa luya mangomisa luya a pfula ku biya la u cha again kerekeni sa mangwani and yi pfula professional u le ku beka biya se ene misa luya ani mfundhisi u moxa xitoko kerekeni ne njani se swilo leswiwani a swi sungulangi sweswi hi ku twisisa ka mina mata why na vana va prista Eli a va faya xitoko mfundhisi se n'wina mfundhisi hi nga dira njhani na yona mhaka leyiwani ya va yisa lava taku kerekeni va ta moxa xitoko ku fana na luya ku fana na loyi a nga khoma biya a nghena ku kereke and khome na bibele hi dira na yona njhani mhaka yo fana na leyi mfundhisi hi dira na yona njhani Mikhata leya khosa. ya moni ku ndyangu wun'wana na wun'wana wu na murhangeri ndyangu n'wana na n'wana murhangeri ene ndyangu wun'wana na wun'wana wu na matirhelo ya wona. yeah Se loko va yi khomise leswi ya biha kumbe va kha va kambe ku faya xitoko kunde va ri ku faya xitoko yini vanhwanyani o ku vanhwanyana tlhela la kerekeni la a va lahlekini mfundhisi nge ku rivaleni okay nkombela ku va basisela yona kahle ke Gaza Bosch va yi twisisa vudobori va kona vafundhisi vo talo lava nghenaka kerekeni a va ha vulavula hi brother hi vulavula hi Ha brother vulavula mara hi vulavula na hi kereke ya hina eximoyeni ha swi tiva ku swa humelela and this is the truth ku swa humelela ku va brother vo tala va busy swinene hi loyi sesi mntuku loyi va va promisa swo ka swi nga ri kona ku fana na brother luya a pfulaka bodlela leyi U ta ka So, Chandu. what I'm trying to ask you i ku n'wina tanihi vafundhisi or varhangeli mi tivaka bibele mi nga va byela yini mavonelo ma n'wina ka mhaka yaleyo Hi dira yi njhani na holy na how to deal with vona vanhu valava hikuva onha rito ra Xikwembu na mavito ya n'wina mi ndlaku swa ntiyiso Okay, ni sungula umzasonga mfundhisi. mika mi nga rivali ku khota ku na le bibeleni vana va mfundhisi Eli a va ri busy na ku faya xitoko kerekeni and then Gaza Bosch andaka mina ni rhandza munhu wa ku loko a hlaya bibelani a fika na yona makumu andaka loko va ta va swi endleni sweswo ku endleke yini a ni lava n'wina mi byele vanhu sweswi mfundhisi ni vula swona se lexi nga va fiva yisa lavaya se lexi nga kona se u ta fa yey ku na tsaka ri ri hakeli ya xidyoho rifu u ta fa mfana luya If I catch you. no ani inani mina ni ta rhandza ku ni khota even then ku na mhaka yin'wana hi fanekele ku va hi langusa okay ku na leswiya swa ku va ku byi bava byi sukela mbiteni va vona loko byo bava byi sukela mbiteni hi laha ku nga ta va na problem mara loko ku ri ku nhloko ya laha Gaza Bosch a kereke ku kona leswi swa ku mi ri ku vakatimba na vudoboli vudobo mi ri vudobo Yes. a nga swi endli loko a ta ka Gaza Bosch a fika a vulavula na Gaza Bosch i ta va na yona energy liya a tlhava na mhaka ya ku andlayini a khongelela Gaza Bosch okay mi nga rivali Gaza Bosch mi le kerekeni and ni khote vhese liya ku bibele yi ri van'wani va tirhisa rito lera ku mi nga avanyisi kasi kun'wana bibele ku avanyisana ni ku ri n'wina leswaku mi ta kota ku vona ra endla ku swo biha
ivi kun'wana yi ku loko i vona makwerhu a ri ku lahlekeni ivi i n'wi tshika ngati ya yena yi ya laveka emavokweni ya mina ku ngati ya Gazaboxe yi nga laveki emavokweni ya mina ni fanele ni va na ndlela as mutswari kumbe as a leader ya Gazaboxe ya ku ni tshama hansi na yena ni n'wi komba vunghozi bya leswi a swi endlaka ku Gazaboxe ku vaakatimba a byi laveki andlwini ya Xikwembu loko wo byi endla Khuza Gazaboxe mbuyelo wa kona ku ta va ku ri yini ma yi vona ku ndise ku yini ivi loko a nga swi ti yena yes ngati ya yena ya laveka mavokweni ya mani ya yena n'winyi mina na ngheni ndhawu ni n'wi kombeli ndlela kuna i malembe kha se yeleyo se wo ti basisa sweswo singata yena ile ka mina se yeleyo mfundisi So but mina na izonda le yeah ni izonda swi huma mbilwini ya mina swilani a ni lavi ene mi nga rivali ku pastor Sithole va tekini vana nsati loyi va nga proud hi yena hi n'wi vonaka ka ti-social media va ri na yena va n'wi posta va simeka ku everything na yena which means pastor loko va fanele va famba va ya khongelela muti wun'wana va vitaniwini va fanele va ku mazinyongo no loko va ta na mina laha a va ri na mazinyongo ku nga nsati wa vona kusuhi a va vona ku va khandziye ka movha wihi ku va kota ku va ta haleni in other words everything va yi simeka na mani na wa vona nsati mi ri yini hi tipasta leti ta ku loko ti ya khongelela vasesi lava singile before mina kwalaho hi tinda kwalaho mi khoma kwalaho amana ta vula something hi liya ya vo brother lava ya mfashto okay ani deliverance itself ne it's a process so loko va ku ri kereke leyi ku nga na deliverance hi va hi ri na solution for vanhu lava va ku va na ku byala mata ku ni twisisi swin'wana hi madimoni loko mi khota vhesi leya tihoci leti ti nga madimoni ma nga hlongolomangi eka tona ku na hoci yona hi yoxe ne ku ze hi ti cheli ndzeni ka mati yo decide ku swatswa nifa ku tlula ku dimoni ri tshamba ndzeni ka mina so ni swatswa ni nghene ka loti tifela because loko mi ku na hoci ku di twi demon yi te swatswa nifa sembula ku na aka na ku demon le ku better ni fight drop on edge no I'm saying ni kombisa ku no hala ta ringesa ku muka ku ti influence to karhi leti mo ti vona ka vanhu sometimes it's spirits themselves so especially ka munhu loyi a nga chumayela gospel ku fana na vo so ku va ku ri moya yo karhi leyi va ku lwisanaku na munhu waloyo ka fukarhi walowo so vo la ku tlhandleka mavoko va lavo tibijo xa va ri kona maybe fa hi va rhumela Nigeria ka vafundhisi van'wana lava va nga kotaka ku why a Nigeria i hlule na vala ni twa va veki kahle ne loko va ku vola ku khongelela swin'wana phela misalo a chumala mabazini khala ma ita vangelo chumala mabazini a chumala mabazini misalo ya Satan xikulweni afana yena xiku vanhwanyana masiphisisi se yena nkarhi liya miya ka Yesu liya ni ri ka yona ya ku n'wina tanihi vakhongeri hi mina misese mukati ya ku ni tetana ni ri yo pastor Matala ka hina a ni tleli ku na swilo swo lava mi ta khongelela muti wa mina mi ri pastor mi ri na nsati mi ta njhani mi ri one mi nga ti na mani pastor and access ya ku mina as n'wansati ni fonela n'wina tanihi pastor ku ri na mani pastor ma pfumelelana na yona kumbe na n'wina ma yi endla na as ti-pastor hi xihi swi nga kahle ku sirhelela ku nga vi na vudobori byi endlekaku or mi ringeka tanihi mfundhisi okay so okay ni sungula mfundhisi so I think mini leyiwani ni yi dyondzi the hard way so mfundhisi lava ni kereke ka vo ve prophet Ali ka Bevula so prophet Ali ya ku ri is a prophet vele va khongelela na vanhu and everything so ku tshame ku endleka ka ku va vitaniwa hi mani van'wanyana to ka ni nga va mention vele so loko va vitaniwa lava va famba na mina va ku ni nge fambi ni ri wexe ni fambi u ni heleketa so loko se hi fika le loko va ku gogongonda then loko va huma laha ani mani lava va hleketa ku mfundhisi va tata va ri one swi kotisa ku va ti na mina swi kotisa ku va benyi thawula se mi vonile n'wi kwalaho a va benyi thawula a ri wangi no va ri wisanga no a va benyi thawula so then loko va benyi thawula then va va disappointed ngopfu hi ndeve swi realize ka ku swi komba ta ku ri a va ri ka mission wo karhi masvo because laya loko se yingisela ku nga ri na xitori lexi a fanekele va nikisana because va yi va ya cinca va mbala mpahla leyi va fanele va mbala yona loko se va vo ku na hina so even then from laya ku huma lesson leyi I think ku ya tirha ka ku if ever maybe it has to do with the cases ta ku dilana na vanhu va xisati a ni ku va ku ri na mani mfundhisi so mani mfundhisi vanhu va fanele va va comfortable ka ku va fonela vona
and then message swi nge endli u nga fiki message ka mfundhisi wa xinuna ku this is what is happening va lava xikhongelo swa so then va khongelela mara loko ku ri ku va lava swo famba va khongeleliwa you must go with someone or famba na nsati ku ya ka khongeleliwa it works best swi ponisa ka swo tala ni vona mfundhisi mjulukini kwendlekini kumbe mi tshama mi hlangana na switori swo yelana mina ndzi tshama ni hlangana na switori okay and ni nge hlangana na swona va hlabalala va kumele ku lexi nga ta endla ku ni nga hlangana na swona ni na light okay loko ko va na swo karhi swo yelanyana na sweswo because ni ve na nkarhi wo leha ni swikhongelisi ma vona a ni swi tivi ku vasesi va titwa njhani loko a tikuma a kha a twana na mfundhisi a va mind phela vasesi hi xitalo yes mi nga kuma ku ri mfundhisi a ri kona mi kuma ku ri i rhandzana na vanhu vo tala ngopfu endzeni ka kereke va tlhela va bula hi swoho voho va tshamile va tlhela va komba vuproud leswaku va titwa va ri na value wo va rhandzana na loko mfundhisi a mi lava ku ni dlaya hayi loko va hlangane va ri voho ani va bula na munhu hayi na mfundhisi va bula vo hi xivoho Okay. va ku mfundhisi tala a yi ri Samson se mhaka yo fana na lene ni kumeke ni yi khongerisa ngopfu and tame ni hlangana na xitori ni kombe ku ka ni nga xi vuli mfundhisi nga ri bini no mfundhisi no mi nga mi ni mfundhisi mi haka timbili no la ku ama vona leyi ya leyi mi nga yi tshiki mfundhisi vulangiko loko ma ha sungula ne ku ri tafuleni rero a ku ku hembiwi hembiwi a ku hembiwi Eh. leyi hlamusete mfundhisi no mi ri xitoko lexa mixini ku ka ni nga vula hi ku no hemba so yo fana na leyi na tindlela ta ku yi papalata swinene ku fikela ni nga fika mi swi vona ku no mani ku va munhu a hindza ka xiyimo lexi u fanele a ndla yini a teka se ni vuya ni ndla yini ni teka nsati ma yi vona ku yimise kwihi hi mhaka ku naswo sweswiya swa ku mi teka nsati a swi vuli ku swa vandla ku va thendla a va thendli va ta alavata va busy va fanela se me ni prefera ku ri is either loko ku ri ku sisi i tekerekile hi mhaka emi ya ku i la ta rhandzana na mfundhisi is either a nga ha ti kereke na tsiko hi mhaka ku a nga ta n'wi ku khongeleni mara wa milava lexi hi nga ta fika hi xiendla lexi nga ta fika hi xiendla i ta nyikiwa rito leri kumaku hi munhu un'wana na un'wana a tlha kateka tlhava kahle ivi loko a endla swa swi endlaka i tlha voniwa ku loyiwa i na makungu mo karhi a nga athendiwi a kha a hi lava ku hlaya ka boti va ngo va mi lava ku laviwa ku ve ko khale ende ku nge pfuki ku herini ku laviwa loko se mi haka timbi mi tlhe mi tiyimelele mi ku a ni na mfundhisi hi munhu ma yi vona ku yimise kwini ku biha yaleyo Ku biha ku biha yaleyo and then munhu ye waloye wa xi tiva ku xi lexi i xidyoho and wa swi tiva ku sisi ni ri mukreste xidyoho xidyoho a ni fanelangi ni xi endla ende mi nga rivali bibele yi ri a ku na mhamba yo hlantswa xidyoho lexi munhu a dyohaka hi wona ene mina swi ni karhata ngopfu ku vafundhisi va na that tendency ya ku hambi vo vonanga ku ho va very cheap hi ndlela leyo vafundhisi va gangisa mani ene in a way ya ku a ku gangisa ku a ni swi tivi ku ri a ni vona yini ka loyi mhani wena na swi vona ku you are dedicated and stuff like that immediately ngi byela ku tshika mhani yaloyo a ni we se i lava mina he will never do that because a swi tiva ka wena a lava ku ta fika a tindla kasongo ivi a hindza se loko va sister va ku fana na hina vo hi tshama hi ri hexe va hi tekela advantage how to deal with it i ku va i n'wi byela straight forward ku a hi ya byela mhani mfundhisi se hi la xithembu na ni tshama ni ndlela un'wanyana ni to ka ni nga n'wi vuli vitini ku a hi ya landza mhani mfundhisi ku i la xithembu na se xithembu ka kereke ya vazalwana xa pfumeleriwa na ku ri na loko no kuma mfundhisi a lava xithembu ni swi tiva ku swi kona na le bibeleni Okay, so but ka Old Testament ne that is where there is patterns and the reference total leti hi nga ti tirhisaka ka ku munhu loyi a ri na vasati vangani the perfect example like what David which are famous Solomon and everything but when you go to New Testament ne kuna kun'wanyana Paul that he was addressing the church and
ute loko ku ri ku navela ka mina a ni ku mi nga teki mara loko sorry gaza bosh matakula ni khome verse yale ala ku vutisa vafundhisi so ni kombela ku vhe ni yi You hlaya are saying amen. mana hi tiyisa mi Ah, it's fine. mi ta yi hlaya loko va hela no, va tshikeni va drop it exikarhi. Ah, it's fine. Va tshikeni va hlaya. no For the benefit- khuvekani for the va ta kota betterment- ku va yi hlaya kahle loko va heta ku yi hlaya na mina ni ta kota ku ni ku swi havahava Oh, se va ya mahlweni kumbe hayi a va continue Oh, no, because I'm not interested ka ku va yi hlaya. So a hi va nyikeni chance va hlaya. Va Okay, vutisa ku hi ta vhe angarhela ku hlamula. vakorinto vo sungula chapter 7 verse 26 yi ri kutani ndzi ehleketa leswaku hikwalaho ka maxangu ya minkarhi leyi swi nga va swi ri kahle loko munhu a ti tshamela a ri sweswi a nga xiswona 27 yi ku xana u tekile gaza bosh u nga lavi ku titshunxa eka yena yi ku xana a wu tekangi akani George u nga lavi nsati yi So vula sweswo okay. Ka point le a la ku ta ka yona hi. Kambe xivutiso xa n'wana xi ku yini na ta vhete ni swi khavhara kahle. na le ka liya ya boti la mvangeli ku ba vhangeni a mabazini se va cinca va ya loko mi hlaya xitatimende xexo ne ku na laha Paulo a fikaka a ku moya wu ri ku na laha a fika mata Paulo a ni tsakisela ntiyiso loko ku ri ku swilo leswi swi huma emiehleketweni ya yena ne a ku hi ku ya hi miehleketo ya mehe hi ku ya hi mina Ku fana na verse ku leyi. fana na vhese liya ku ri miehleketo ya Paulo liya hi ku ya hi leswi a swi vone life in general ku kahlekahle ku yi hanyiwa xinjhani se ku na laha ku fika ku a ku moya wu ri mi nga khuveka la ndzeni. So no, ana ta mi nyika point ya ku okay maybe just ta vuya ka yo liya ku in your case ka New Testament a ni hlamuseta timhaka ta ku ka New Testament loko Paul a swi hlamuseta ne it is the thing ya ku munhu u fanekele loko ku ri ku a teka ne a teka nsati wun'we so loko ku ri ku hi famba hi ku letero ya New Testament hi yo doctrine leyiwani fa hi landzelela because this is the latest message that we got leyo yi nga tsariwa hi vo Paul ku ri munhu loko a teka u fanele a teka yini nsati wun'we as vakreste so we stick to one wife. Okay. Okay, Na na mina na xivutiso. xa ku a di ku hi ku ya hi dyona laha a ku nga ri moya wu vula ku teka nsati wun'we right No, di vula ku hi ku ya hi dyona hi ku sungula scripture a di hi ku ya hi laha di hlamusela ku ya hi dyona di ri a ni ta ku ka n'wina mi nga endlini mi nga teki a ku ri that was his own opinion. ivi diko loko ku ni vuli late se u tekini i nga Tshama na nsati wa wena. tshama na yena So okay hi leyi. ni kombela ku vutisa Ni question kombela ku vutisa Okay. before twa nga ri loko se mata wena la ku vutisa va ta rivala mhaku leswi ni lava ku vutisa swona leswi va heta ku swi hlamusela Okay. la ku vutisa ku mi ri ka bibele ne loko ku ri ku hi landzelela doctrine ya New Testament a hi landzeleleni doctrine ya New Testament se ku na vanhu lava landzelaka doctrine ya Old Testament if hi ku ya lexi ni vutisaka swona hi avanyisa bibele na kumbe hi landzelela bibele hinkwayo. Okay, va kona ti ko tikereke leti ti delaka hi Old Testament ti na sweswiwani va ha phuxaku hi that gospel ya ku ya Old Testament na sweswi Question ya mina i ku hi avanyisa bibele na lava va swi practice-aku hi ndlela yaleyo hi vo va avanyisaka bibele so no ka ni nga la ku khota tingopfu tikereke leti to fana na lava va ha bohaka maduku which was something that is on the so a hi avanyisi na ku bibele vavasati va nga chumayeli those things. le xivutiso lexi mi xi vutisaka ni vona onge ti laha ka ku veka mfundhisi va fika va nga yi veki kahle loko hi ya ka timhaka ta ku hi ya hi Old Testament kumbe hi ya hi New Testament bibele leyi hi tirhisa hinkwayo mi ta tsundzuka Yesu i ri a ni tangi ku ta heta nawu kambe ku ta hetisisa so loko hi ya ka Old Testament na New Testament kumbe hi hlaya Old Testament hi phericha yona a hi endli xihoxo loko hi hlaya New Testament a hi endli xihoxo so okay mina na xivutiso laha i mani a nga tshama a va na vasati vambirhi ku ya henhla a bibeleni Abraham a ri na vasati vangani? Solomoni No, Abraham u vi na a ri na Sara then
after Sarah loko a lovile and then a teka nsati wun'wanyana. Then before that Sarah va n'wi nyika permission ku va a va kuma n'wana through Hagar. So she was not recognized. And then as a wife. man king man nga vana Solomon. Solomon Ari na na 700. Davida. Na Davida. Ya kuna mhaka yin'wana hi fanekele ku va hi twisisa. Davida a ri na vavasati vo tala hi swona. Yebo. And Davida, he was not man of God. A nga ri muchumeli wa gospel. a rhandza hi Xikwembu. David was a king. So kuna ku hambana ka hosi na nandzu wa Xikwembu. Okay. Hi ku yi veka kahle Paulo loko aku kuna kun'wana a nga kombisa marito ya ku nandzu wa Xikwembu a vi na nsati wun'we laha a vulavula hi nandzu wa Xikwembu. So na loko mo cheka aka New Testament malandza ya Xikwembu lava mhe ni nga va na laki ra ku ve ni va tiva hi ndlela leyi nga va tivisa hi swona ku fana like Petro a ri na nsati wa yin'wana. Petro a ri mudyondzisi wa Yesu leswi vula ku a ri wun'wana wa lava a va chumayela gospel. Se ku na leswiya hi ngo i five-fold ministry vanhu lava hi voho munhu waloye a fanekeleke a va ri na nsati wa yin'wana mara hosi hambiloko hosi yaleyi nga tsariwa bibeleni yi tsariwe bibeleni hikuva yi kha yi endla yini generation ya yona yi va yi kha yi rhandziwa hi Hina van'wani Na- ke na va ri ku question- fivefold ministry. nina question for n'wina again since mi ku landlela hinkwaswo swi nge le a bibeleni right Yesu a nga ta n'wi welisa milawu and everything A ta ku so meaning ku hi fanekele hi landzelela milawu leya ya ni ta va na follow up question hi fanele landzelela milawu leyi nge le bibeleni endzhaku na Correct. ku landzelela milawu leyi nga ebibeleni mi ta tsundzuka hi ku ya hi milawu moni yi veka so hi ku ya hi milawu ku va ti i nga tshuki endla yini i nga tshuki endla yini i nga tshuki endla yini loko hi kha hi hlaya rito ra Xikwembu loko Yesu a ku a ni telangi ku ta hetisisa milawu a ni telangi ku ta yi dlaya kumbe ku yerisa ni tele ku ta yi hetisisa milawu liya na yona yi na laha a yi ta yi suka kona ka ku why ku ve na nawu walowo hi ndlela yo fana na yaleyo. So loko hi ta aka ku xana lahle ka mimita yini Okay. loko mi ku Yesu u ta nga ta n'wi herisa milawu Okay. u tele ku hetisisa my question i ku se milawu leyi nge le ndzhaku swi hanya hi yona na then ni ta vuya ka n'wina hanya hi yona milawu leyi nge le bibeleni Okay. with this reason vanhu vo tala ka loko vulavula hi milawu they are only talking about 10 commandments but it is hi na 633 laws so if you are saying ku ri yes hi fa hi landzelela milawu liya ka milawu liya hi liya yi ngete n'wansati loko a ri masikwini a nga yi kerekeni a va yisi today va ri masikwini so it means ku le ku joyini na yi n'wansati a nga yimi emahlweni ka kereke or something a va nga bohangi duku or something now hi le ku yena ti With. so are you saying yes a nga hetisanga milawu liya na because and then hi ku ya hi milawu that's why Yesu a ku mina ni tele ku ta yi hetisisa kumbe ku a ni swi tivi ku ri ti ku hetisela nga ri vekisa kwini mara moni ku mi ta tsundzuka hi ku ya hi milawu loko Gaza Bosch a endla vahakatimba hi ku ya hi nawu a fana dlawa yes ma yi twisisa ni ri and then hi ku ya hi nawu Gaza Bosch loko ku ri ku i Mchangana a fane a nga hlangani na Sisi Mikateko va vulavula kumbe ku xewetana ma ku Sisi Mikateko mini i Mzulu. That's why Yesu a ku ndlela ni te ku ta hetisisa. So kahle ku hetisisa ka Yesu a ku ri timhaka to a ni vuli ku leswi nga ndliwa a ku sunguleni swi herile ko va hi ku sweswi hi mhaka ku a swi tikisela vana va Israyele loko u ndlini swilo swa so hikuva ngati ya mina ni mferini swa suriwa so hi ko ku hetisisa ka koko Hi ko ku hetisisa ka koko lo. okay Ya mi veka I nga ri hi focus ngopfu ka milawu leyi yi nga chika na muxe entshaveni a nga nyikiwa hi Xikwembu ne mara ku ri ka Old Testament yi kona yin'wana ya milawu okay. loko ni mi langute mi tshama kwale a tikhamereni
na wun'wana wu nga kona hey kuna problem lowu ngo matsuku u kerhakera u trimma na swinini wa vunazari uJesu so uthe ule ka Leviticus na loya mabo so anla ku twa ku loko mbala timhaka ta ku Yesu u te ata hetisisa ku nga ri ku herisa mi vula milawu liya ya muxe mi milawu hinkwayo leswaku loko ku ri ku muvhenda na michangani a va nga fambelani ku fanekele ku fambelaniwa loko ku ri ku gaza boxa a dyoha a ri hava nyimpfu a swi kota ku hanya hikuva a ndlayini a ya mahlweni ka xikwembu a tisola hi vito ra Yesu na sweswiwani wa ha ri ku tisoleni i xidyohi lexikulukumba gaza boxa okay mara maybe to simplify maybe to wrap up ka question leyi one if you check I focusing ngopfu ka New Testament ne Yeah. look from the birth of Jesus and until Revelation there are few verses which were channeling us we must do this and it's compulsory ka ku swi endliwa a certain law so if you check even le ka ba Roma imtsamtse ku tsetseleriwa and certain things so milawu leyi a yi ri kona ka Old Testament amkarheni leya khale hinkwayo leyo ku fanele ku dlayiwa swiharhi and everything all of those things it's being phased out so leswi nga sala ka nkarhi wa sweswi is just to preach the second coming of Jesus that is our main goal hina hi vafundhisi lava nga vitaneliwa ku ta chumayela ku vuya ka vumbirhi ka Yesu and then ivi ha ha ri kwala ka milawu la ka milawu la yi ri bibele ku tlula sweswo hinkwaswo ku tlula milawu hinkwayo tiyani a ku rhandzaneni nawu lowukulu lowu hi fanekele ku va wu endla lowu finingetaku milawu hinkwayo na swidyoho hinkwaswo i rirhandzu i ku rhandzana Yesu i te hi rirhandzu a fika a hi fela xikwembu xi rhandzele misava swonghasi xi nyika n'wana wa xona leswaku mani na mani laha pfumelaka yena a nga tshuki a lova kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki hi rirhandzu rorero mexe question yin'wana ni nga na yo yini vavaku ne leyi ni nge fambi ni nga yi vutisangi ni vava hi leyi ya ku yi kona vhesi yin'wana yo yi rivala enhlokweni ya mina ku ni yi rivele mara yi vulavula hi ku loko i tekini yi tekini ivi i divorce a wa ha fanelangi i teka futhi i ntiyiso ku fika kwini loko tekile lese ki tekini ivi divorce a wu fanelangi wena i teka n'wansati loyi a nga divorce teka na nsati wa wa oswa eya wa oswa swi vuriwa ku oswa ni kombela cause mhani yi hlangi hinkwayo ni fika ni focusa laha kumbe ni divorcini swi komba ka na ha fanelanga ni tekiwa na okay twanani xikwembu xi recognize divorce in one way okay and divorce ku na vhesi yin'wana ku God hates divorce ne yeah and then xa vu-2 loko mo langisa bibeleni divorce is only permitted for one reason and then that reason i loko un'wanyani it is through loko un'wanyana a cheatini Yes. so if ever maybe someone cheated in that relationship and Okay. you left because of that reason then you can marry again mara loko ri another petty Yona things angulavi. tsona a n'wi lavi and that leswi a swo yi fana swa pfumeleli vamuxi swa ku bibele ka ku a ni n'wi tsalela papila ni n'wi nyika ku sim card eka ma ha laveki meaning ku ri sweswo loko ni ri na sati ni hamba ni n'wi fayetela everyday u fa a tshama laya za a fela la ni kha ni n'wi fayetela no swi vula ku hina van'wana ho ka hi nga humesangi hi mhaka ku a ku ri na cheating xikarhi like we are doomed swi komba ku hi nge he tekiwi doesn't vula ku the Bible only addresses divorce only if ever maybe lo n'wanyana u cheatini then the other reasons a ti pfumeleri ku munhu a nga se huma my question mafundhisi va mina i ku un'wana u fa a za a dlawa na kha biwa la ri ka ni nga cheat mara ma ta n'wi fayetela sweswo se va va kha hi vala ti-GBV which is the law of the country nawu ta teka se va va kha hi vala hi nawu wa twanani so swi vula ku still hi ku ya hi bible hambi a kha a biwa a nga fa a nga humi na i ku mati ya bibeleni ku hava n'wanuna loyi a nga tshama basati wa yena matiku why matiku that's why swi nga addressiwangi ta Abraham loko a basara matiku why because those guys they understood Alright, okay. if I'm to say like sorry gaza bosh twana bibele yi ri vavanuna love your wife you see if you love your wife how do you beat someone you love kwala ka rirhandzu if you love your wife twanani N'wi twisa njhani ku vava? n'wi twisi ku vava munhu loyi n'wi rhandzaka gaza bosh you become sensitive so that's why ane bibele ri vasati you must respect or submit to your husband things like that so mata ku loko ngo maybe n'wanuna a ri ku mi rhandzeni and everything it is easy even for you to submit to that man
kahle kahle hi ku ya hi nawu wa la ka leswi swa ku tekana ni a ku ri mhaka ya ku laveka reason yin'we ku laveka reason leyi pfumelelaka munhu ku va andla yini a tshika nsati hi mhaka ku ri hi nkarhi wa muxa ni hi ku ya hi ku muxa a dyi va chuchina ni n'wana n'wana u tsala leta a ku hayi nsati lona a n'wi laha ma hi vo ku yitise kwihi se ivi yesu a ya ta na reason ya ku mi nga swi endli sweswo Okay. ntsena loko andleni andle vahakatimba na wun'wana n'wanuna hi koho i nga pfumeleriwa kwalaho Hi nkarhi lowu leswi vulaka ku ri a ndzhaka teto ta ku va munhu a endle yini a endle sweswo swa vungwavane ne hi koho laha loko nsati wa mi o va a endle vungwavane ni nga sala na mi tlhela ni sala Okay, mfundhisi hi 5 minutes leyi nga sala ne veri hi sale 5 minutes ndamutsa ti-question 2 ne mara question lin'wana hi leyiwani a bibeleni ne endli life science loko endla ku na ti-vasectomy vavasati va dya tiphilisi va ti sivela for swin'wana na swin'wanyana na withdrawal wela laha a bibeleni ku na misava nga fika endla withdrawal loyi a kha bavaka timba na n'wansati wun'wanyana xikwembu xi vhe xi n'wi dlaya hikuva a humisa a bela handle se na mi ri yini vhese liya withdrawal yi kahle withdrawal na yi kahle na a va ku i onani wanuna loyi a bibeleni xikwembu xi xi n'wi dlaye hikuva a humise a bela handle se n'wina mi ri yini mhaka leyi a swi kahle a swi kahle ku bela handle a beleni before me aku twanani no twanani the reason munhu bela ndzeni ka nsati wa yena se maka ku hi bele ndzeni a bele ndzeni ni nga bela handle mara munhu u fanele a teka. onani a nga ri nsati wa yena luya a ku ri ya yi nsati veka wa na botwana mhaka something leyi a ku ri nsati wa botwana or something waloye ku nga va ku lo fika ku fike ku raise wa mhaka ya ku i swi tirhele handle mara na swilo leswi a ri ku swi endleni a swi ri wrong ku va tlela na nsati wa makwenu na byeli xikwembu ku fanekele a tlela na n'wansati luya ivi yena a fika bela handle ku angala n'wana na n'wansati luya xikwembu xi te a tlelela nsati luya A ta kota ku a ta kota ku ndlela Nghenisa boto wa yena n'wana. n'wana Ivi yena ivi yena fika a tirhisa mihleketi ya yena Xikwani. luya a fela Ni la a ku twa ku yingiseli xikwembu nandzika xi twa ku nandzika loko se xi fika ku swata xikwani ivi xikwembu xi swi nge hetseni swi sungula swi endliwa hi boto wa yena swi endliwa hi boto wa wambirhi swi endliwa hi yena se ku sala un'wanyana wutsongo va ka va fana hinkwavo yes mtafa ya ku withdraw bafo ye le ka no layani a ku na I think reason like at layani a ku 38 na reason ne Genesis. ya ku xikwembu xi ku a va hlangana na sesi luya swi vula ku ri a ku ri na problem a ka boha ya a cakanyetiwe lava ku endliwa yini a xi lava ku endliwa yini generation muti luwa wu kula se vo swi kuma ku ri na vona va le ka nqondo yona le Okay. va yingisela voice mara Okay, mandlele ya vona last questions ne nambusa n'wana n'wana hlamula swa yena ni ku na ti-fake prophets right mabelieve va kona va nga ti-fake prophets va tirhisaka mirhi ku vona yeah many are called mirhi kumbe fake fake prophets like vafundhisi va mavona tirhisa mirhi loko xikwembu xi humesa vana va Egypta loko muxa a fika ndla masingita hi nhonga leyi a yi khomeni na vaprofeta va mavunwa a va ri kona kwalaya leswi vulaka swi sungulaka namuntlha okay se va kona va profeta lavakulu van'wana a ni swi tivi mina ni ta vutisa n'wina vo fana u TB Joshua van'wana va va label as the fake prophets n'wina do you believe ku TB Joshua is a man of God ku hi man of God I think it's difficult ku vula ku munhu a man of God because of one reason Bushiri twanani man of God twanani mbyela ani loko xikwembu xi like vitana- eka lene a namele boreta chumu Okay. just is a man of God Yes or no? Bushiri pass pass okay Bushiri ni n'wi tiva ri mfundhisi TB Joshua ni swi tivisa sweswo TB Joshua mina no comment no comment okay leswitini bese masiku lawa vufundhisi se i tirho kahle vanhu lava va ri ku tirheni income ya vona vo tala va generata laha so i nandzu loko ku ri ku va wu fambe cause ntirho wun'wana na wun'wana munhu va wu fambela i nandzu loko va wu fambela va ya tin'angeni va bohela ku un'wana na un'wana ntirho wa vona wu tiya lahaya na ku va pfa va pfuka nampundzu va ya tiyisa kereke before vanhu va fika yeah it's fine ngeze nyikina vafundhisi i nandzu vukulu ngoswe Na mina va jaja. nganga swa kereke a swi hlangani hele no xo sungula mo hetela mfundhisi okay mina ni nga for nkarhi wu nga yibi ngopfu yaleyo ma ni voni ku i koho mfundhisi la nga ya ka hatisa vufundhisi bya yena mata why loko no ze no navela gasa boxe ku va ri mfundhisi ivi mi endla ku va mfundhisi na ku fana na gasa boxe la problem yi nga ta va yi ri kona
mi swi tiva ku munhu waloye munhu la a ya ka a tiyisa vufundhisi a mfundhisi munhu waloye xikwembu loko xi ku vitana xi ku nyika swilo hinkwaswo swi helerile wena lexi faneleke xi endla i fanele meka xoko i ya matsolweni i khongela ya mahlweni xikwembu xi nga ta endla swilo hinkwaswo swi humelela hi ndlela yo fanana marito mahetelela Okay, marito mahetelela ka mina i ku Bibele yi ri ku ta va na nkarhi laha u nga ta va ku ri na ndlala mara u nga ri ndlala ya swakudya kambe ku ri swa rito ra Xikwembu. So if ever maybe there is something that you need to do as a believer is to believe in the word of God, nothing else. leyi va nga yi khota i Amos chapter 8 verse 11 leyi va nga yi khota so mina ne I know one fake prophet loyi ni nga ta n'wi vula hi vito kwala ndzi chavisa u kona i prophet Mgobozi dako mina lexi ni nga xi vulaka i ku hinkwenu loko hi karhi hi believe ka Xikwembu na ti-belief ta hina a hi ve ni kantiyiso ka Xikwembu va ri Psalm 24 misava i ya Yehovha na leswi nga ka yona which means everything that is in this world belongs to God mara hi hina hi swi cincaku hi lava ku swi endla swa hina so it's up to you as a child of God to believe in God hi ndlela leyi hi vonaku hi kona ha ta vuya kambe ivi mi hlangana hina a ximoyeni aka vhiki leri taku ni khome mani na Gaza Bosha ni karhi ni famba na guest ya hina ya vhiki leri taku danko danko